meghalayapost.news. Kapendeng Umyong District Sports Association mentara sengi kelas Sdang no yang kelumpung ngilakai kenjat bol juga samla kebelah tip kumkas Super Division League Football Tournament arjar Arpsau hapok madan dom maulum pendeng Umyong Mairang hakani kelumpung gelak dan handuk sepotuli kiknon ki baisi menta kentup Iaka 7 United kin Shi Mauria Lom Yo United Lom Sok Klor Mau Phanian Mission Nong Ramai Nong Thelep Reverse Light Dom bat katang mau haka sing Sdang jong kani kelumpung layo ban Sakhi ya ke jinglakai ke baitanat hapendeng ka 7 United SSCC Persya ya Commission SSCC hakabalawan ban pensyit pensengan ki Spah Ngut ki pajba jong kani gatan ki Riew Ieid Phutbol kajinglek kai galong ke internet sha namar kini baro art knhon ki don ya kirang lek kai ki bakan sai bar ki batbit banjelek kai haba pai sha kijingyo ban tap gol kini baro art knhon ki layo ban tap marchi gol handai hadu bakut ke minute ilek kai shim la don bala ban penki ya kejar bar kajinglek kai ke lakut no hakajing kai na marchi gol bat ya samru marchi point chakamit jingikhin meghalayapost.news.